Tuir dados durante bulan Julio, Centro Saúde Veracruz registro la sira ho malnutrição bazia ba idadi notodan hamutuk atus ida sanurasing ida. Lia hiratne hato husi responsável nutrição e Centro Saúde Veracruz, Antônio da Cruz, ba jornalista segunda ne. Dus nebe makabe Amerika ya durante bulan Thomas nebe abu sini. Bulan Juli, bulan Juli ini nebe mereka datang pada lawan nebe malnutrisi. Nebe siapa? Tina nebe lawannya tina ho idade ho toda. Nebe terhadap bulan Juli ini lawannya 111 orang. Depois lawan nebe maka tersukat nih LKL lima kali kita detekta lawan nebe malnutrisi bulan Juli ini lawannya dia 25 indiko normal ba idan ma punya LKR sebelum kita bersama aku Niadihan komunidade sira ihadili acesso aihan husi mercado, tamba moris ihadili netos laiha. Sesira balong iharai bele kuda modo no hakiak manu, nune sira bele prepara ihang lebe magdiak. Iha fatihanesan amang Nelson Moniz dehan, nyamai Centro Saúde Veracruz, baseia ba rekomendação husi enfermeiro sira. Lori be hanawang mai resulta, yani husi enfermeiro sira, jadi kata pulang-pulang dan sira lori dan wang mai atau check up atau remi condição depois quando a minha nutrição quando a minha peso buat então a minha lori mai clínica Veracruz nya Nihaktuir hanesang inangaman tengki lori mai Centro Saúde Veracruz, mai be ohin lori mai ne tambah labarik isin manas, tetu no konsulta hori simoi morok. Nunemos inang Lydia Ribeiro Enrique hatuir ohin ne lori uan mai konsulta tama moras. Mana durante ini lori ini mai tetu kale. Selama belum ditetapkan atau baru nasional, moras itu enggak Mas nia kondisi sa kona batodan di mangkabong serna ne normal. Natalina Lopez, STL News. Kita haluhang, like, comment, subscribe, e no mosh belefai tutang.